اول السلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مبارزان، روشنفکران، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه‌ای آزادی خواه. امروزه موضوع ما که امروز روزی چنانه که نام موضوع نوشته شده است، 12 ایون در تمام دولت‌های دنیا طبق یک ارگانیزاسیای международная организация سازمان ملل متحد ایلو ایپک میگن، International Labour Organization International Program on the Elimination of Child Labor. این طبق برنامه بین المللی برای برهم دادن مهنت کودکان برای مهنت مجبوری. همین پیش از موضوع سر کنیم، من شما دا یک سخنی چرچل میگم. چرچل سیاستمدار بود، امروز طبق تئوری سیاست دا میزنیم همین مسئله دا. بعد چرچل گفته بود که همین از تربیه و به وایه رساندن 4 فرزند مشکل است، چم یک نته ملت اداره کرد. یعنی که 4 فرزند تربیه کرد به وایه رساندنش مشکل تر است نظر به یک ملت اداره کردن. برای همین طبق همین ارگانیزاسیای ایلو ایپک در تمام روی زمین کره زمین 152 میلیون کودک با کار مشغول است که قانون‌های بین المللی و قانون‌های داخلی تمام دولت‌ها زپرت ماندگی. از این 73 میلیونش به مهنت مجبوری، مهنتی که به حیات و سلامتی کودک ضرر میرساند مشغول است. اناکن تاجیکستان دا میگذاریم. تاجیکستان طبق همین ارگانیزاسیای ایلو ایپک در سال عین حال 120,000 کودک در جمهوری تاجیکستان از 5 تا 11 ساله 17 ساله به مهنتی که باید مجبوری مشغول است، مهنتی که باید او مکتب رفته بخونه. اما برای چی همین دولت هم خیلی کردگیان؟ این ایروی همین حساباتی که گرفتگین طبق همین آبشی همین ایلو ایپک معلوماتش خطی 2 میلیون یعنی 2 میلیون و 300,000 نفر کودک هست از سینی تا 17 ساله، از 7 ساله تا 17 ساله. از همین 23 از در 4% در جمهوری تاجیکستان 23% که 522,000 نفر هست. فهمیدین؟ چیسته 522,000 نفر در جمهوری تاجیکستان مهنتی که باید او همون مهنت دا مشغول نشوند، همون قطعی مشغول است. یعنی به حیاتش، به سلامتیش خطر، باید او مکتب بخواند. نو برای چی همین عین حال امام علی رحمان همین سیاست پیش گرفتگی ده میتواند او همه امورا تمامی چقدی تامین کند، خواندن قطعی از روی انالیتیکایی که
ҳамин ило ипека гузарондагӣ назар ба Қирғизистон, назар ба Ӯзбекистон, ҳамо ҳамсоя кишварои мо, Тоҷикистонда бисёр кӯдакҳо ҳам меҳнатҳои ки маҷбур ки кор кунанд, зиндагишонро пеш баранд, машғуланд. Сабабаш вақте ки ман хондам рости гап амирӯз, баъд ёфтам дусе чиз. ҳамин як система буда дар вақти ҳамун Рими қадимда ҳамун Катон гуфтани одам буда. Катон Юлий Цезарда, Юлий Цезара ҳамун чиш буда, оиди ҳамун чӣ гуна ғуломое идора кардан пешниҳод мекардаида, фикр ғуломое изучат мекардай, наблюдат мекардай. ҳамун Катон ғуломое ки Римда будан, баъд пешниҳод мекардай ки чӣ хеле бояд ҳамуна идора кунӣ. тибқи ҳанамун Катон ки пешниҳод мекунад, Юлий Цезарда ҳамхеле ки ғулом бояд ҳама вақт монда шудагӣ бошад. ғуломам ғуломбачаям таваллуд ки мешавад, бояд монда бошад, фақат як корхати машғул бошад ва машғул бошаду ҳамун корхати банд бошаду монда шавад. фақат ҳамун Катон гуфтае ки Катон Юлий Цезарда ғулом бояд ҳама вақт кор ки машғул бошад, ғуломбача низ ба кор машғул бошад ва бозӣ накунад. ҳатто кӯдакҳо кати ғуломбача ҳатто бозӣ накунад. фаҳмиди? ғуломбача вақте ки кӯдакҳо кати бозӣ мекунад, гуфтае Катон Юлий Цезарда, ва уже фикраш ба озодӣ мебиёяд, озодихоҳ шудан меояд кӯдака. фаҳмидем? барои анамақа ин теорияе ки дар амал, дар практика мо дида истодаем. ҳамин чиза, ҳамун системае ки эмомалиро ҳамон тартиб додагӣ, ана ҳамин системае ки Катон пешниҳод мекунад ки Юлий Цезарда ғуломо бояд фарзандашам худшам фақат монда шавад, фақат кор кунад, фақат банд бошад фикраш. барои ҳамқа бояд ҳамина пешниҳод мекунад. ҳамин этап кати айни ҳол баъзе давлатҳои диктатурӣ амал мекунад. баъд якта дигар чиз ки Сенека гуфтани одам буд. Сенека ҳамун Римда буд. ям философ буд. Цицерона рафиқаш буд. ҳамунам мегуфт ки ғуломое бояд ҳамахе тарбия кунӣ ки фақат фикраш дар фикри шикамаш бошад. ҳамин шикамаш гишна бошаду ҳамин кор кунда, ҳамин шикамаш сер кунда монда мешавад, хом мерад, бо саҳар мехезад, бо ин ҳамин давом медиҳад. ва аз ғулом ҳама вақт ғуломбача таваллуд мешавад ва ғуломбачаро низ бозӣ кардан мондан дар кор не, ҳама вақт гишна нигоҳ доштан дар кор, шутоби ҳама вақт фикраш дар кору зиндагиву ин ҳамин чизо банд бошад. барои ҳамин системи Тоҷикистон айнан ба ҳамин теорияи ин сиёсатшиносӣ ки ҳаст мувофиқ аст. инҷа мегӯем оид ба амал. ман шумода мегуфтам ки озодихоҳо партизано амал дорад. партизано дига намехоҳад ки фарзанди ӯ ғулом шавад. барои чӣ фарзанди озодихоҳо, фарзанди чиновни сиёсатмадоро, одамое ки гирду атрофи худи Эмомалӣ авлодаш мактаби хуб намехонад, мактабҳое ҳатто ҷудо кардагиянд ки дар Тоҷикистон фарзандои худшон определёни мактабҳое ки сумқати тарбияи хуб метад уҷа мехонад. ғуломо ҳамон мактабҳое ки ҳаст ҳамонда мехонад. барои ҳамақа озодихоҳо ҳаракат дорад, ягон ҷои шубҳаш нест. имрӯза мавзӯъ оид ба ҳамин рӯзи байналмилалии мубориза барои аз байн бурдани меҳнати маҷбурии кӯдакон аст.
барои ҳамин ман барнома кардам. оид ба партизано бугӯед, партизано кор дорад. ҳозир гӯш кинед, агар ҳамун коргарои давлат ҳам гӯш кинем, шумо бояд як чия бифаҳмем ки мардумам мехоҳад ки фарзандаш хуб зиндагӣ кунад, фарзандаш мактаби хуб дахонад, фарзандаш дар хориҷа хонад. фарзандое ки шумо дар хориҷа равон кардагиам, мо маълумотҳо дорем, ву намехонанд. ман медонам ки бисёри чӣ коро хати машғул аст, чӣ духтаротону чӣ наротон. фарзандои камбағал, фарзандое ки озодихоҳ аст, намемонем, барои он ки мехоҳем ки ай ғулом ғуломзода таваллуд шавад. но ҳаракати озодихоҳӣ амал дорад, амалош натиҷа дода истодааст. ҳамаш бо идея, бо фикр, бо тактика, стратегияҳо, инструксия кор мекунад. ҳатиман алоқада ҳастанд, тамоми минтақаҳо кор кардастанд. лекин мардум бояд анамина донем ки сабаби чӣ шумора, чӣ фарзандатона гишна нигоҳ доштан, ина ман гуфтам шумода ки бояд ғулома ҳама вақт гишна нигоҳ дорӣ, худшам фарзандшам фикраш барои як бурда нон шавад, фақат кор кунад, дар фикри ин ҳамин сункоркунӣ шавад, штоби энергияша ҳамҷода сарф кунад, банд бошад, фикрашда калимаи озодӣ набиёяд. фаҳмидем? сабабаш анамияд. и барои ҳамиқа мардум бояд донад, касе чӣ фикр дорад, телефонам ҳамун ватсап ҳаст, занг занад, динам бугӯ бо фикру ақидаша оид ба ҳамин масъала. оиди партизанӣ ҳамиқа мегӯм ки ҳама кор дорад, ҳама амал намуда истодааст. вақте ки ҳаракат кардестанд, натиҷа додестай. он чизҳое ки натиҷа ҳаст, ман иҷада гуфтанӣ нестам, барои он ки 400 ҳамин кодекси ҷиноятӣ 405 та статья дорад. чун 405 та статья бошад, ҳамин 405 та статья мада задагиам уже. бо фикр додам мо чӣ статья ихтироъ кунем, ҳамин зада бо нисбатиш дела оғоз кунем. барои ҳамин гуфтан шарт нест. хитон мушоҳида кардестем, аксар медонад чӣ амало кардестанд, аммо одамое ки партизан аст медонад худаш. барои ҳамиқа чуноне ки ҳамин аристотел ва плутон бо аналитик ҳамин фикр кара буромада буд ки бар зидди ҳамин системае ки инами ғаламдорӣ чӣ амал мекунад. ягона гуфта буд ки вақте ки ғулом хоб меравад, хобаша назорат мекарданда, ғуломоя ҳатто ҳамун охранник доштанд, клеткада маҳкам мекарданд, хобаша назорат мекарданд. вақте ки хоб мераваду дар хобаш механдад ва ҳамун иллюзияда дода мешаваду механдад, ягон чизи хуба хоб мебинад, механдад, ҳамун саҳар ғуломоро мезадам. барои чӣ ки вай шояд озодира хоб дид гуфта. фаҳмидем? барои ҳамиқа сабабаш ҳамиқа ки мардум бояд ҳаракат кунад ки вақте ки инсон озодие фикр кард, ман гуфтагиам озодие фикр кард, модаро, падаро, бобоҳо, мардое ки калонсол ҳастем, модарое ки фарзанд дорем, аз шумо хоҳиш, ман як записимда гуфта будум, бо мегӯм записимда ки мақсад аз ҳамин чиз фаҳмондан ҳамиқа ки бояд кӯдакотона тарбия кунем ки ман гуфтум фикри кӯдакда бояд бегаҳ
اون میرد کوچه در همه جا صورتی همین امام علی رحمان زدگی او را میبیند میآید فکرش در همون مکتب میرود همون همه جا میرود همون شما باید او را پیش خو رفتن همون افسانه های تاجیکی بسیار است اوید به شاه عادل یگان مردمی خوب که آزادی میخواهد غلبه میکند خوبی غلبه میکند اما خیلی افسانه های گفتن در کار که فکری بودک در باید جا شود برای همقا وقتی که انسان آزادی فکر میکند اوجه این میجه 41 نفر در آمدگی های 41 نفر در آمده باشد اگر گوش کده استای بازش نویسته استای 41 نفر که در آمده باشد اگر 41 نفر آزادی میخواهد حتی همون کارگرایی که دولت هستند حتی راستی گپ میگم اوجه ای کلمه پارتیزانی یا بیزار شده که قیماب شده گیان ترس دارن اوجه راستی گپ فکر دارن برای اون که نمیدونی که چخیلی است جنگ همین پارتیزانی نمیدونی که کی دشمن است کی برزی دیت میبروید ای پیشین میبروید ای عاقبت میبروید ترس فراگیر کرده که برای اون قتل در گذشتگی نمی لیدروی کشته استم پامیر داشته و مردم بیدار شود غضب ده بیاید و خیزد مردم استنوید کنن با بکشن نه برای این همش یک روزی که کلمه پارتیزانی را ایو شنیدن بیزابطه شدن برای اون که من شما دا گفتگی بودم که لوبوی ایمپری پارتیزانی میشکنند لوبوی ایمپری اما غلامای همون درنی کلیت کرده دسته تاش یک جایی میشید میگفت که همون ریم شکستنده غلامای هم مصلحت میکرد یک دیگر خطی بعد کور میکرد و با پارتیزانی میکرد یک تا هجوم میکرد حرکت میکرد ایش داری میگفت نو عقود میپختگیش هم غلام بود اوشته میگفت با اوش با یگان چکوش کرده میدادم اون شغده ایش هم میکشت این همین این پارتیزانی یگانه استوری ریم دان استوری تمام دولت های ابرقود تمام دولت هایی که غلامداری ای سرگذراندگی هستند یگانه سیستم پارتیزانی شکستگی من این شما دا اشکار میگم برای همقا شما باید هر یک کدامت اوجه فکر کنی فرزندو را اویله ها دا باید بگوین همون خانه دا آمد بگه شب سری دسترخوان دا میشینی افسانه های تاجیکی بسیار همون نقل کردن کار که فکری او غلامداری دا نشود همون غلامداری عصب و خون و رگ و پیوند داشته مستحکم نشود فهمیدین برای همون مردم باید حرکت کردن کار حرکت ما شما حرکت طلب میکنم حرکت عمل کردن کار من گفتم یکم معایم میکنی کوچت دکی است کی خبر میرساند کی بزی میکند کی از نظر میگذرانی خونش تریتورش ای خونش تا خونه تا چند وقت ای همه را ای نظر گذران همه را انالیز کن شاو در اونمون رئیس محله ای نمیدونم رئیس جماعت ای مو خبر میرود کو درنی کوچت ده ای هم خیلی آدم که خبر میرساند پتستاوید میکند تره همش انالیز میکنی شاو در یک خودت بخیز همون خودت دانی خداوند ینگه نداند داجه راو همی از 5 دانه سنگ بگیر همون شیفیرش در حالته که اوجه میترسد خودش نمی گوش میکنند نمیزه بسیاره میداند که پارتیزان کده است بعد این همی خیلی اصلاح میشد بعضش یک قسمش اصلاح میشد من شما رو میگم که رئیس جماعت ها همش اصلاح میشود برای اون که عینی حال اصلاح شده ایستاده است رئیس جماعت میلیسا کارگری این مقامات ها در حتی کار میکرده که همین منطقه همش اکثریتش اوجه اصلاح شده است اوجه همین چیز اوجه ترسیدگی هم که این مردم یک روز نه یک میزنن آخه برای همون که مردم قهرش آورده استن غضبش آورده استن هجوم کرده استن نپدت کرده استن مردم ده شتابی همین مردم بروید همون پارتیزان ناموسش وضعی نیکن بروید بیدار شود برای همون که همین یک تا
одам ҳам ҳатто мада як партизан мада як записам роӣ кард, бовар кунед, даже инамин уже и партизано роӣ кардаги, ама инамин роҳитон нишонтон метам дар кор шуд. ҳозир инамиҷа ина в день оккупанты теряют около 100 человек, а общее число убитых перевалило за 31 тысячу. Это потери на фронте, но и в тылу россиянам жить не дают. Их вылавливают украинские партизаны. Эти люди стали героями западной прессы. Но их имена засекречены, поскольку партизаны действуют на временно оккупированных территориях Украины, а значит, их работа крайне опасна. Это скрытая война. Это та часть войны, о которой можно будет рассказывать потом. Как рискуют украинские партизаны и каких впечатляющих результатов они уже добились. Смотрите прямо сейчас. Задача партизанского движения – это не совсем убийство оккупантов. Задача вот этих партизанского движения – именно борьба с обеспечением противника. Они перерезают артерии по снабжению противника едой и топливом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И соляры полные. Боевые ранения. Это существенно ослабляет фронт, если в тылу не контролируется или нарушаются логистические схемы. После первого месяца путинского вторжения партизанское движение в Украине было немного сыроватым. Мы уже воюем таким партизанским способом, но только не так массово, как хотелось бы. Но к сегодняшнему дню ситуация поменялась в разы. Украинских партизан боятся даже в Кремле. И уже все равно, какими там членами они являются. А русские солдаты из-за них не могут сомкнуть глаз на ночь. Каждый вечер боремся с ДРГ, которые каждую ночь начинают всего заходить туда. Ну, короче, домой хочу. Лучше некоторые люди положат и там наши. Это перехваченный звонок оккупантов из Запорожской области, где находится такая себе столица партизанского движения в Украине, город Мелитополь. Я считаю, что задействовано более 90% мелитопольцев, потому что именно такое количество, я считаю, поддерживает государство Украина. Именно такое количество поддерживает освобождение Мелитополя от рашистов. В середине мая там подорвали российский бронепоезд и командный пункт. Потом была взорвана железнодорожная колея и радиостанция. По некоторым данным, мелитопольские партизаны, кроме этого, уничтожили более 100 оккупантов. Все делается для того, чтобы коллаборанты и оккупанты чувствовали себя в Мелитополе так, что у них земля под ногами горит. Это настолько ломает планы Путина, что в поиске партизан русские оккупанты похищают жителей Мелитополя. Они запугивают всех, они забирают в тюрьму всех. Они не могут найти, кто это делает. И невозможно найти, кто это делает, потому что это делает 90% нашего города. Мелитопольский темп поддерживают и другие города Запорожской области. Во временно оккупированном Бердянске местные партизаны уничтожили военный груз россиян. А вот в Энергодаре было целое покушение на мэра-коллаборациониста Андрея Шевчика. Большая партизанская активность и во временно оккупированном Херсоне. Там постоянно проходят проукраинские митинги. На админзданиях время от времени появляется украинская символика. Такие действия сопровождаются провокационными открытками. В них либо угрозы, либо обещание вознаграждения за голову коллаборантов. Конечно, это лишь психологическое давление на российских оккупантов, но в целом активные партизанские движения могут решать результаты войны. И в случае Украины это вполне реально. اینا دیدن که سیستم پارتیزانی خیلی کار میکنه. شما خودتون مشاهده کردین برای اینکه پارتیزان نمیفهمه ما هیچ سیستم بر ضد روسا استفاده نمیبریم. روسا ما تنها بر ضد همون قبیله‌ای که امام علی رحمان آورد دنگرگی باش بر ضد همون رو استفاده میبریم. ما میخواهیم که تمام منطقه
تمام محل هر یک منطقه دا گفتم هر یک ولایت دا باید رئیس ناحیه همونجا باشد، پروکورورش همونجا باشد، سردار ملیساش همونجا باشد، امنیتش همونجا باشد، سودیش همونجا باشد، همه رئیسش همون منطقه هر یک شهر و ناحیه باشد. کادر محلی باید راهبر باشد، نه بلکه از یک منطقه برای غارتی، برای اون که مردم غلام شدگی، غلام همین کاروچی گفتم که یک زپسنده گروهی متشکل جنایتیه اووردن، یا همش دیل داشتنده، یا را نسبتشون کامپرامات داشتن. دوری سیوزده روسیه کامپرامات داشت، یا همش جنایتکار بودن، ترگشی بودن ده، سپیکولانت میگفتن دوری سیوزده، سپیکولانتو. فهمیدی؟ همه خیلی آدم ها فهمیدی سری власть اووردن، چه امنیت учетشده بود خودشون اووردن موندن گشنن کو اووردن موندن، گفتم ما ریسورس هم میکشیم تا اینم قرار خدمتیم خود قطعا ما اویله و اولادات زندگی کنی یا همه غلامن. تمام اینم خیلی توهاز را دوام داره. برای ایو ما آدم نیستیم، باور کنی برای ایو ما آدم نیستیم. یگان تاجیک برای ایو آدم نیست، یگان ما ریسورسیم، ریسورس اینسترومنت که خودشون میگه همین گپا گفتگی خودش میدوند که کی ده تعلق داره. همه آدمی که تو همیره گفته بودی که انکه بکی چخیلیشی اینسترومنتم کمو تو همه خیلی میگفتی که اینسترومنت ما اینمی دولت ها دا با همین گپا رشندگی اینسترومنت، من اینسترومنت نیستم، ملتی من اینسترومنت نیسته و اینسترومنت نمیشه دیگه. یگان کاسته کسی چه خیلی فهمد. این روزی گودکا بود، بسیار گپ زدم برادرو، عمل کنید. برایم با میگم بز ننویس، ماده چی ننویس، بزار استنوید کن، محلت دا بزای استنوید کن، معین کن، خونشه، درشه، گرد و اطرافشه. فهمیدی؟ همشه معین میکنی، چیکار میکنی؟ هجوم میکنی. فهمو؟ هجوم لبوش حرکت کن. فهمیدی؟ برای همه حرکت کن، فقط حرکت کن دیگه. یکون چی ای چیز حرکت طلب میکند. یکون کسا نگو کای میخیزیم، ای کاروی که مردم کای میخیزیم میگوی اونا مردم پامیر خیز همه را کشتن. همین گپا را اهمیت بتین، تلفون را گوش کنین که اساسا کدام مردم همین گپا گفته کای میخیزیم بخیزیم، همین زبان اهمیت بتین، دیالکت اهمیت بتین، انالیتیک شو. همین کیها همین گپا گفت و کیها مرد. اویا همونو خست سوال برای نمکه پارتیزنی میکنی یا دیوانه میشوند. ایره بین دیوانه میشود دوشه سراشون وایرون میشوند مینویسد. فهمیدی؟ حقارت میکنند. فهمیدی؟ من همه میگم که من یگان چیز ندارم که من حقارت کنیم برات. همون امام علی نمیدونم 10 سال شده این مبارزه حقارتش میکنن، دشنامش میکنن، همه حقارتش میکنن. همون گپ میزنند جواب میده هم دشنام ده نه برای که بیناموس ایکو ها نه من ناموس دارم، من ندارم هیچی. آخی این گپایی که تو می نویسی نمیدونم، من ندارم. زن بگوی فرد ندارم هیچی برات، تو پراری لبفهم. کسی که ندارد اون نمیترسد برات. من تدا یاگا میگونده ژوکوف بود که ژوکوف главный командующий بود. ژوکوف میدونی ناپلئون بود главный командующий. بعد کی بود با ماکدونسکی بود главный командующий. همه آدما وقتی که میگفتن که تو چی به جنگ میبری، فهمیدی؟ همین لبوی جوی ضبط میکنید. میدونی چی میگفت؟ میگفت که من یک تا متد دارم. میگفت ایرانی قدیم همین متد رو میگه
چی متد میگفت؟ من سالداتای دوران که میگفت همون سالداتا روز به خدمت به رفتم میگفت روز به خدمت میرود شاید میآید در خدمت میبیاد که خونش ده هیچی نیست همه را سوزاندگی همه را کشتگی هم چشم ده نگاه اینم چشم ده نگاه کن فهمیدی؟ سالدات روز خدمت میرد میلیسا امنیت روز کار میرد بگه میاد که خونش سوختگی در درون همه چی سوخته هیچی نموند کفید بمب کفید دایده خونش ده فهمیدی؟ بعد همون انسان خیلی میشود سوال بیوای تاکتیکا دارد جنگ هم میدوند همه چی را دیدگی او خیلی سالدار میشد او هم خیلی میشد که نمیمرد میگه لوبوی پالکاوت زد برا لوبوی شد سوالتن تصدیق میکنه فهمیدی؟ او نمیمرد من هم خیلی زود شد کسی چی خیلی میفهمد من بفهمم ندارم همه چی ما گرفت همه چیز ما جزیر کرد چی او طرفش چی این طرفش شتابی پچینت سکنم اینم این گروه شد نمیدونم او طرفش ده امامالیش ده و این طرفش ده بود دیگرش ده بود نه نشید همه چی ما گرفت میفهمید اما میترسم چشم دیدستی اینم چشم جواب تا گفته است که من نمیترسم یگان زود نمیترسم من اتکریت زندگی میکنم من نمیگم که امامالی کلی روی میکنه نمیدونم یگان چی نمیگم ما ده پخری نای بیاید یا جدو یا کایدی دنج دو بله میفهمید کایدی چاس دو فهمیدستی چشم ده میگم فهمو من کیم بعد میفهمید من ای آدمی که پروسه تاگه کچه اومدم و بوریش لگی نیستم من بدم دیدگیم نمیترسد نمی چشم نمیترسد میفهمید ای خیلی گپوتا برای کو نمیدونم نمو رستم دا بنویس نمو شورخ ایکو نمو دا بنویس ما دا ننویس فهمیدی؟ او را ایدستشون قپیده کلان کرگی من را ایدستم قپیده کلان کرگی نیستم من خودم کلان شدگی کوچه دا کلان شدگی برای همه برادرو عمل کنیم نوتر شویم همین مرا دیدستین چی با نمیشین شما چی با نمیشین بشین همه میشود هر یک انسان میشود اگر بخواهد تاجیکستانی من و تاجیکستانی تو امامالی را امامالی مدرتا امامالی خکرو چی در شگم نمیزنم برای همه تو برای همون تاجیکستانی من بگو تاجیکستان فروختم بگی همه را غلام کردی همه را بیناموس کردی همون کسی هستی همون دنگره همون آدمای هموی نام خورده استی ایسابی ما ایسابی غلامان نام خورده استی اینجا میبروی می نویسی هرچی آخی یک بیعقل چی بگو من تر فهمیدی؟ چطور پچینت سکنن مردم من دیگه یکون که شما دا پچینت سنمی کنن عصر 21 هست فهمیدی؟ اینم تلفن هم موندگی اینم ویدیو قطعی دا تلفن کن اینم جدا ویدیو قطعی تلفن کن مردی اینم من تلفن موندگی ویدیو قطعی تلفن کن گم میزنم من برای همه برادران مردم کو هجوم کنیم پارتیزانی خطا نشان نمیتی یگان جدا نگو تلفن کرده ما میخیزیم هم نگو استانوید کدستان دیگه منطقه لیدر روشه توزه کدستان دیگه منطقه لیدر روشه فهمیدی؟ فقط حرکت کن بشاب فقط میخیزی هجوم میکنی بزرگ انیق میکنی خودت میدونی که بز کی خودت برکت ده زندگی میکنه خطیش میشینی میخیزی خونه ده میدروید بزید میکنه میفروشد میدونی خودت میترسونی فهمیدی میری خونش
یک بطلکت بنزین میگه خونش ده میگه حوالا بته خونش در بگیرد بزه چیکار میکنن بزای کو اون نمیمورد که اخی میگریزد اینم که میبروید مینویسد که بعد دیگه نمینویسد میریند فهمیدی؟ میم یک بنزین نمیدونم 2 سومه 3 سومه میگیریش هم خیلی حوالش میتخونی بزده همه منطقه دام خیلی کن که بوز میماند همونجا ده بوزای همشه امامالی برده خونش ده جون نمیکنه بوزای همشه نمیدونم رحیم رمضان وزیرو برده خونش جون نمیکنه نچلنیکو خونش ده جون نمیکنه بوزا را همشه ایکو امنیت برده خونش جون نمیکنه پروکورور خونش ده بود جون نمیکنه کی جون میکنه دیوره هیچ کی جون نمیکنه فهمیدی سور شو میکنه نیست میشه همه یومش میگه تمام 3 روز فریبش میکنه با یک قروتا و شکراب نمیدونم یگون یک تا اوش میتا گشینم خیلی سرش خم میره بعد با میهوی میخره رسی میره غلام بوری بکر میکنه فهمیدی اونجا با بوزی میکنه میگه ده با این مازش دیده کو با همون طرف میره میگه کو نو ایده باور نمیکنی یا رو پروست هم خیلی میکنی طرفی مردم طرفی چی ده گذرده نو یا باید تربیه شوند یا ده وقت در کنه فهمیدین یا همین میکننده کدوم طرف زورتر باشد هم طرف ده تو میخرنده خیلی نگاه میکنن پوزیسیا میکنن شغلانده شغل هم خیلی میبیند کو میبینن یکی کسی زوره هم طرف تو میخرد کو این هم خیلی یا هم خیلی همه خوننده کروچی خونشون هم خیلی برای همه بیزنس می نه میدونم کسی هست بزی میکنه اینا من ترا گفتم اینم خیلی عملیات بگی سرت علو سرت خونش یک نوحیه ده چوب نمیدونم همه نوحیه ده بکن کو اگر همین بوزو اگر همین جده بود رویت کو تمام کانالی مخالف ده اگر یک ده بوز پیدا شود من شما را ایکو لوبوی چی بگویم اینا بکنه نمخه خونه بوزور از علو سرته اینمی خونه بوزا کی میکواد خونه ممالی نیسته کو او را اخرانه نمیکنه او را اومده 24 ساعت نگاه نمیکنه فهمیدی میبینی اهمیتش میتی علوش سر میتی تمام بوز چیکار میکنه بوز رهگون میزنن میفهمی رهگون میزنن ای کدام منطقه کی باشد این همی کارا بکن بوز اگر موند یک هفته با بوزای کو من خودم سیستم کار کردم میدونم که بوز چه ترسوندن این همی کارا کن کو پسیخولوژیش هم میدونم یا ایده اونورا یا پسیخولوژی ما را نمیدونم ما پسیخولوژی رو میخونیم یا را پسیخولوژیشون هم خیلی تامی یه بار همی کارا بکن کو اگر همین برویت کو هرچی بگو بسوزانوش لبای خیکن فهمیدی همین خونش همین اینم نمیدونم بنزین چند سومه 10 سومه 8 سومه یا تا لاته یا تا بوتلکا بده میگیریم خونه بزده سر علو سر بودی تمام فهمیدی یا لبویش هم اینم بزگی هم خیکن منطقه دکن کو مردم میداند که او بزای میبروید خونه هم سوخته میبروید کو همون ده خوجیناش یاردم میکند شما رو میفروشد کو چی کلوبی رو میفروشد چی دشنبگی رو میفروشد چی سوغدی رو میفروشد چی زرفشانی میفروشد چی وحدتی میفروشد چی غرمی چی پامیری میفروشد وقتی که همین کار رو میکند تو بکن کو همون میکند نمیکند میترسد کو خوجینش میوید نمیدونم خوجیناش میوید نمیوید کوچه ده میمونه ایروی معلومات پارتیزانو من شما رو میگم تمام رئیسای جماعت ها تایکو شهروندی روسیه گرفته گریختنی هم بزرگ ایروی معلومات ما فهمیدین بعد بسیار участковین میلیساش هم گریختنی هم من گفتم که یک بچه امریکا میبرم خیلی فریب کرده یک 60-70 نفر جمعین فریب کرده پولشون رو گرفته
فهمیدی؟ برای همین خونهاشون فروخته، همین 3-4 زناش قطعی همین دودوی امریکا میگریزیم میریم کاروچی کورپورش پاسم ملیسای خیابون کورگرای اینم خیلی کارانی شده یا همش گریختنی هن یا استاد یا میدونن که تمام همین کلمه پارتیزان پیدا شد و دولت تمام شکست باور کن آمد اویرین شو کلمه تو نمیدونی این میجده چرد هستی نمیدونی که کیه پارتیزان مکوی فهمیدی؟ پارتیزان دیویژنی میکنه تاکتیکا میگذارونه فهمیدی؟ برای نمکه همه در برای کار زنده باشه قریب 3 ساعت برآمد کردم خیلی گپ زدم امروز روزی کودکا بود پروسا اون کودکا رو دیدم که غلامی در مشغولن وجدان ناموس نمیدونم هر چیزی که هست همچون میشینی پروسا میگویی که اینا 11 سال کار کرده باشیم خدمت کرده باشیم دولت دا 2 سال خدمت کرده باشیم 13 سال خواندنش مینوس میکنیم در قوش نمیکنیم ایجاده 13 سال شب و روز تو خدمت میکنی برای ملت نمیدونم برای غلام شدن ملت دا نمیدونم میره کسی چی خیلی بفهمن برای همه بیدار شوام یا همش خونه دارد در دارد این دولت ها دا نویره هاشون دروغ پناهنده کرگیان جیاناشون پناهنده کرگیان من شما را میگم جیاناشون وزیراتون پناهنده کرگیان خیشاش جیاناتوش پناهنده کرگیان گروه های دای نمیخه درومردگیان نمیخه قوقچه گرفته پناهنده شدگیان اینجا موندگیه فهمید با دروغ پیریو چیه چیکار گل میکنن فهمیدی این همین ناماشون دا خونه پونه سمویه نمیخه توری کرگیان یا لوبای من دایکو هم خیلی میخیزم میویان خیلی چونه ایکو خیلی چونه میگیرن بیجنس میکنن چیکو میکنن عمل میکنن bayrak Amerika çok aday bayrak Amerika ama Amerika hastı بفکرم بالانس ayda ama o نباشدگر بفکرم یعنی شاهو آدم‌ها رو میخرد همین شاه‌ها ایکو اگر همین امریکا نباشه همین شاه‌هایی که رنگ امام علی میخرد آدم‌ها رو نمی زنده به زنده میخرد نمی خیلی میخرد همون میترسد در دستم با چیکو کدای bayrak روسیه بزنم bayrak شما رو بزنم شما میفروشین که آدم‌ها رو ارسو خودتون چی با پولتون برده چی میمونه همه دی Европа да и Урусо зачем вот зачем русские в Европе живете да зачем в Америке ваши деньги ваши чиновники все ваши ихние дети внуки там же почему ваши говорят не я говорю ваши политики говорят ваши блогеры говорят ваши люди говорят почему я не боюсь никого. Запомни, брат Александр, понял? Вы, да, таджиков, как понимаете, таджиков, да, можно нахраб. Но есть такие, да, как я. Видишь мои глаза, поймешь, чего я видел в своей жизни. Я не... Да, можешь, брат, нахраб таджиков, чтобы их, не знаю, рабом сделать. Не, перестаньте. Уважайте. Пока. Окей? Пока уважайте. Предатели вы сами, ваши люди сами других предают. А для вас другие нации, стран СНГ, для вас как вторая группа сорт человека, любое время, и что в этих странах Западе продаете, и что там убьете. Вот так, короче. У меня есть факты. Выходи на связь, я тебе покажу вот эти факты. Окей? Бумажные покажу. Отправлю тебе, и ты там покажи свои. Окей?
если хочешь. Ваших людей тоже я скажу. Офигеешь ты. Я много чего знаю. Не играй со мной. Я уважаю русских, но вы поддерживаете Имам Али Рахмона. Окей? А Имам Али Рахмон насилует мой народ. Имам Али Рахмон продажный. Имам Али Рахмон держит свои активы за границей. Имам Али Рахмон, у него подданное гражданство Великобритании, у него и у всех его детей. А что мне нельзя говорить нам? А им можно, другим нельзя? Зачем? Мы не раби, и рабами не рождались. И рабовладельцам не будем. Это наше понимание о демократии. Так сказал Абрахам Линкольн, брат. Понял? Поэтому, брат, лучше пока хурматтон мекунум ку, пока хурматтон мекунум. Пока хурматтон мекунум, а тарс надорум айурусо. Ростига памятаю. Я не боюсь русских. Честно я тебе говорю. Понял? Я знаю, кто вы. Я много чего видел в своей жизни. Понял? И на полю видел. На полю. Понял, да? Поле. Что такое поле знаешь? Я где работал и чем занимался. И я на поле видел вас. И на других местах. Просто пока уважаю, выходи на связь, если хочешь, я отдам тебе. Тех людей, которые ты сам читаешь и узнаешь. Все. Факт я отдам. Поэтому не вмешивайся здесь. Барои амин бародаро шумо айку фақат ҳаракат бикунед. Ҳаракат. Ё любой хел одамошон чон медороранд, чтобы одама отношение инсона, чтобы против России кунанд, против хели тактика гузаронанда, против русских кунанд. Но я еще раз говорю, что период с 1992 года до 2000, даже я работал до 2015 года, я видел своими глазами несколько визов, которые дает в городе Душанбе. Идешь, русских убили в квартире. Их убивали кто? Вот эти кланы. За чего? За его квартиру, за его имущество, за все это. Понял? Поэтому бародаро ҳама бозиай, ҷангай, иҷа майдони ҷангай. Озод шудан хоҳӣ, хел меҷангӣ. Ҳар хел мебуроянд, ҳар хел товуш метанд, ҳар хел менависанд. Но главный смысл, ё амин мехоҳанд ки тоҷик ғулом бошад. غلام نیست آخه تاجیک دیگه نمیشد غلام. من نمیدونم غلام نیست. عارف میگه خوجت امریکا راست. نه، خوجه خودت موجد بید امریکا باشد. فهمیدی؟ من خوجه ندارم. امام علی خوجه دارد. اونو لیدرایی که اینجا لیدرای چایکو با بعضی آدمایی هست که این دولت‌ها در خشرو زندگی میکنن، اما خونه‌شون ببین اومده تماشا کن چه زندگی میکنن. اما خوجه دارم، من خوجه ندارم. من خودم به خودم. فهمیدی برات؟ چرا bayrak ها فوتبولکا هم تاری bayrak داشته باید چی؟ فوتبولکا هم تاری bayrak داشته باید چی کن میکنی؟ چی با تاگی بولیشته $1 میمونی؟ سوالی من دا جواب تایی نمید سوالی من دا. چی با تاگی بولیشته $1 میمونی؟ چی با تمام وزیرات، تمام رئیسات تاگی بولیشته $1 میمونند. اون زیانگه ها هم سوموی همیاد $1 میکند وارد بجا میکند. چی با؟ سوال. چی ارسد؟ Почему вы, даже русские, храните $? Почему? Зачем говорить такие вещи в 21 веке? Почему? Чего?
муҳоҷирам ака. Ха муҳоҷир ки боши, значит ту тарафи урусои, ҳама урусо ягон нону додестан ай пишти. Ман урусоро ҳурмат мекунам, но увода ман дидам охи, брат. Ман дидам, худи телефони ман да бро, ман туда метам як чиза. Мери переводчик да пешда мешиним бихам. Метам. Ё ҳамин ҷанги бузурги ватанида ман шуморо мегӯям. Ҳамин ҷанги бузурги ватанида немисо Ориф брат, ҷанги бузурги ватанида немисо мусулмононро гӯшта мемонанд, русоро гӯшта мемонанд. Фаҳмидӣ? ҳамун тарафи Қазоқистон, Ӯзбекистон, ҳамун давлатҳоида Кавказ, Павказ. ҳамеро гӯшта мемонанд, як тараф ҷудо мекунанд, русоро як тараф ҷудо мекунанд. Баъд як ҳафта мегзарад. Дутта тарафда гӯшна. Инам ка нона мегиранд, як бурда нона. Як бурда нона. Тарафи ҳамин урусоро ҳавола метаҳам. Ки ҳамаш берунда мебурорам. Фаҳмидӣ? Нона ҳавола метаҳам. Ҳамаш ҳамун нонда инам якдергиша мекишад урусо. Тарафи мусулмон ҳардуша як хел як ҳафтаи гӯшна нигоҳ медоранд. Тарафи мусулмонҳо нигоҳ ҳавола метаҳам ки немисо проверка мекунанд. Фаҳмидӣ? Психологически кадомиш бақувватай. Тарафи мусулмонҳо ҳавола метаҳам ки якта нона яктиш мегирад, калонуш ҳамашна майда-майда тақсим мекунад. Немисо мегӯяд ки анаиёшо киштанд дар кор, ин урусоро бисёр накишем мегӯяд. Ё любой чида фурӯхта мешаванд. Ина медонад урусо. Просто намекушоянд архившон. Оли поступенно инами олмон ҳама ҷо кушодеста ки архивора. Мефаҳме. Ман оро пас задани нестам, но бугӯй ки майдони ҳарбда не. Ай пиш одами дасташ бастагӣ, одами дасташ беяроқа мезананд. Фаҳмидӣ? Одами инамин беҳичия мезананд. Инамин Тоҷикистонда, например, унаму чиай? Ориф брат. Унаму опера балет, ҳай, анҷода якта залай, зали спортивния. Бисёри од ромада амун зали качатса мекунанд ку, анам хеле залай. Тренерош аксариятш аму урусо контрол мекунад. Гӯш кун да, соли 2016 буд. Ҳамҷода дутта амрикоӣ медорад, ҳамҷода урусоям маш мекунад солдатош, урусоям ки качатса мекунанд. Дутта американ истиромат ку. Ҳамҷода чанка урусои ман бо дуюм этажита будро, ҳамҷода дуюм этажи ҷои кофе мехӯрдагиша. Фаҳмидӣ? Анамун тарафи амун кӯчаи тарафи амун чиай ку. Ам вахшаи хеле опера балет у тарафшта мери, ҳамҷода зала якта. Амун залда бара. Хидда бара. Дуюм этажи буро ҷои кофе ай бар дорад, кофе мехӯрӣ. Аксар бачаҳои вазир ай ку, инам бачаҳои вазир, бачаҳои министр ҳамҷо машқ мекунанд. Фаҳмидӣ? Ам качат духтарошон, арусошон ҳамҷода машқ мекунанд. Дутта американс медорояд, урусоям машқ мекунанд. Дутта американс медорояд ку, намедонам ҳамҷо чанқа буд ку. Ҳамаша ба фикрам буз кашид, баъд буромад бura. Ман дидам. Чашм қати. Дух кати, хеле инамин наздикӣ накарданда ягонтиш. Ҳам хел намуди ҳамун солдатоша дида тарсидам. Вале ман даркша намегӯям. Просто мо дар реклама бисёр карагиям. Урусора мо мегӯем ки урусо зур. Не. Урусоҳо но намонд урам ха короче урам. Ман чӣ бугӯм? Оям ҳама қабоигарӣ дорану камбағаланд давлати. Ҳама қабоигарӣ доранд. Нефте ки урусо дорад, тамоми чизе ки дорад, камбағаланд. Мардумиш гадоай. Барои чӣ? Ҳамун як калонош. Биём и тема я тараф мемонем. Окей? Гуфтум ман туда худ бо анализ мекунем. Барои ҳамун қайку мардум хеле ё темара дига тараф бурд. Хай ё акам ҳамун чиза мехоҳанд ку вақте ки темара дига тараф баранд. Фаҳмидӣ? Барои ҳамун қа мардум партизано ҳаракат кунем. Барои ҳамун қа тоқа партизанӣ мардума ёрдам мекунад. Дига чизе ёрдам намекунад. Ба умеди ягон кас нашавем. Митинг мекунем, мебуроем, лидерота айку установид мекунанд, мекишанд.
فهمیدین؟ هر کاری که میکنین نستون میکنن میکشن. فهمیدین؟ میتینگ برای انمقا آدمای ساختگی هاشونای، آدمای ساختگی خوجه هاشونای درنی مبارزات دام هستن. من نمیگم، باید خودت بفهمی، انالیز کنی. پارتیزان ها میدوند این چیزا. فهمیدی؟ پارتیزان ها میدوند که درنی مبارزات داده آدمای ساختگی هاشونای. فهمیدی؟ اما آدمش میارن میمونند. فهمیدی؟ ترا میخیزونن لیدرای ابراد میکنن، آدم اکتیوی ابراد میکنن، تمام میتخه آدم خودشون میمونن. باید این دفعه خیلی نشود. این دفعه باید مردم صاحبی ولاست، صاحب این یک کف خوکو مردم شود. تمام. برای همین حرکت بوزه استنوید کن محلات ده برادر. آخران گپی من همین، بوزه استنوید میکنی، حرکت میکنی، هر چیزی فکر و عقیدت دای همون متد خطی هجوم میکنی. دیگه یگون چی زنده باشی، سربلند باشی. همه تا حرمت میکنیم. چیزی گفتیم، چیزی خطا کردیم، یگون دوده بخشیش. تنها پارتیزانی یردم میکنن. من شما رو گفتم تمام ریولوشنروی استوریش خونم روی هر یک انقلابگر ایمون لوبوی کس که انقلاب کرد بر راه پارتیزانی کرد. دیگه راه نیست. این راه یگانه راهی که نتیجهش میتاد وقتی که مردم ترس دارد، وقتی که مردم کشته استند، وقتی که مردم قتل کرده استند، وقتی که مردم استنوید کرده قتل میکنن، ای دیگه منطقه ها نیست میکنن. تنها پارتیزانی نیستش میکنن. لوبوی سیستم هست. همین دولتی که 24 ساعت کنترل دارد کو هیچ کوی موندگی هم نجاده کو پارتیزانی نیست میکنن. انا میخواد دولت هم میفهمید؟ اینم هر یک کنج د کامera موند کو انامو دولت داده پارتیزانی نیست میکنن. شما انامی چیز رو اوجه اویرین باشین. فهمیدین؟ زنده باشین، سربلند باشین، دیسفت کنین. تمام.